Balado, balado, balado. Banyolan mengadang bendok. Apa kabar baraya-baraya sadaya? Harapan mengadang sadaya damang. Waras badan, bagja awak, damang lancar karena segala pamaksadan. Mengadang haja nampak kalayan mawa kata-kata sadayana malah gahar mangatancap mengadang mawa lalampahan anak hayam kabawa cara. Bangsa hayam salawasna mapai tapak lacak bangsana tara ayah hayam basangka sabab taat apa kana jadwal datang cak malam ngararanda datang caang ngawawaran tetangga ngajak balap pabadag-badag makanan sana dan hayam jajangkan mangsana apar asmara tara pacaran malam-malam masa sabab malam banyak barahara jahat hancam kana ada nyawana malah panjalma ayang haja basangka ngapantah papatah ngajang kacaram bapana kalah mabal pacaran kapajaratan pacaran kapajaratan zaman sekarang mah banyak jalma-jalma yang mangkat abar asmara banyak pacaran malam-malam ke astana sabab panjang kana astana mah taman kanak-kanak padahal taman abah mereka yang enggak bisa aja jam 8 kaja ngalah kaja jam 8 ayah hanya memetahan anaknya sabab bakal kabawa nyapa rada anggang karena gerak wahangan saat masa hayam-hayam namalan tanah sapakat gancang hayam-hayam darang-dan dangdana siapa sajana tara kawas jalma calanana sabah paha kawas calana jawara atau kawas nama ngara gampang casabaan datang ngajaran hayam ngarana perantana panjang atau kawan pan sabatat paha kawas panyawa dah hayam-hayam berangkat nyarabak karena garak wahangan saat kalayan ngerasa bagja angkatnya badarat apa badarat? Badarat mapah badarat mapah hayam pentara kanaraan sama-sama sakana kadaraan acan apa majarna kabawa karama malah badana nyawana kajagal bakal bahan parasmanan kahakanan jalma sanajan kaancam bahaya hayama aman-aman saja kalau barang hakan sabadak-badak lantaran baraja hayam-hayam ngajak babalapan sangkan gancang karena gara wahangan saat babalapan ayah yang kekalayan kalayang cak kadadahan tatangkalan malah kayang nama ngalayang ke awang-awang awas kapal hanya ka pengawasannya ke batas kan ayah anak hayam manja kan orang sadarnya ka mamahna tatanya saja mama hayang martabak kacangan mamahna handakana bangkawara anak sagala kahayang sapanjang nyawa nyampai kana badan can nyasaan can ngajaran can aya kabarna hayam dadagang martabaknya atau calana atau bara-bara hayam mangabangsa
Hayam-hayam anakna ngadat asa kabantah anakna. Mamah jahat garang sadang. Catakar kana dadak mamahna. Ngadat talang karakan ngagarapa. Mamah jahat. Mamahna nyaahan. Ngantara kawahan akal hayam mah. Mamahna gancang ngalayang, kabatang sawah. Celak aya sarangka, wadah sampah, gancang cakakar, lakadalah, aya gaang, dalapan. Cak kamu kana pahamna. Kalayang. Aya anakna tahakan, ka anakna marah. Mamahna. Anakna bagja. Sabab kadah gaang mah kadaharan hayam papan atas. Kan cap anakna laparna damang. Can lalampahan anak hayam-hayam atau hayam-hayam nganyangna ka nagara wahangan saat mangga rana baladah kaayaan nagara wahangan saat. Apa rahayat wahangan saat? Bangsa kalabang, gaang, anak hadal, payawan, lancar, parai, sagalana. Apa kana parai? Baladna kancra, baladna gaang. Nya aya nawahangan saat, rahayat wahangan saat. Bangsa bayawa, bangsa gaang, bangsa kalabang, bangsa lancar, bangsa kadal, sadayana rahayat wahangan saat. Kaayaan negara wahangan saat nya banyak bahaya. Lantaran kajajal ayana mahabahna bahaya mahabahna. Naon tah? Apa tah mahabah? Mahabah apa mahabah? Nah, sagala tenaga apal. Apa nanti kana dahar mah. Mahabah teh banyak masalah mawa atalang sara karajat-rajatna. Oh. Nya, mawa atalang sara karajat-rajatna malah tanah amblas. Tah, kata ragal bahaya tanah amblas, alam marah. Apa alam marah? Sagala apa? Alam marah, ajal masal. Malah aya panyawat jahat nyancam ngalawadal. Nya kapaksa apa wadal? Taya nyaman palatra. Ajal. Nah, segala keakal. Anak-anak mengkawarah. Tah, kapaksa kaayaan mahabah segala aya bahaya nya kapaksa atasan wahangan saat pajabat-pajabat wahangan saat nyayaan rapat akbar. Malah rapat akbar. Apa rapat akbar? Rapat akbar yang ngajak ka masyarakat karayat-rayat wahangan saat sakan ngadatangan pasanggrahan. Apa pasanggrahan? Pasanggrahan sabab rajana bakal waca balaka ngabahas kaayaan Raja Bayawa, Jaka Bayawa, Bang Ganggarangan, ngalalana candra tang-tang aya kana separpat abadna. Apa abad? Can apal abad acan. Cacap bawa hai raja kapal-kapal wahangan saat waktu balaka. Hai rakyat sadaya
waspada karena bakal datang berbahaya. Saah badak bakal datang sabar panas kapanjangan can aya sagara ragran kawahangan saat. Rakyat-rakyat wahangan saat ngajawab. Cacap wawancara atasan negara wahangan saat. Kawacaan anak hayam Kumaha. hayam nyaba negara rancang lakadalah datang kawahangan saat ngajajar dara maga. Apa dara maga? Apa dara maga? Dara maga wahangan saat atas wahangan saat dara maga ngajajar hayam dara maga. Lakadalah ngawas kahanap. Wah kadalah aya makanan banyak bagja hayam kata dalang teman bagja taya dan sana harapan bagja lancarkan pamaksadan ayah makanan banyak makanan papan atas ya lakadalah hayam bawa pakjang tanah ngajak ka hayam sangkan gancang ngakan ke arah kanan yang ada di dasar wahangan. Kalayang cok rakyat wahangan saat makalacang bacacar ngaman sangkan aman kagak ada hayam ngakanan hayam ngarasa bagja hayam darangsa rasa bagja darangsa hayam bagja kasadayana ayah hakanan makanan ayah gahang ayah gahang ayah kalapas ayah lanca ayah anak kadal ayah para sadayana ayah makanan yang langka jangan pantai antai cakarna ngangkat ajrak cacap lalahar makanan bangsa rahayat rohangan saat hayam ngarasa hanaan ngarasa bagja ngarasa kagak ada lapar ada yang lalang karakan ada yang masak jangjang karena tanah ayah yang ngacai ayah yang tak tanya ayah yang dansa cacap darangsa mamahna apal karena bahaya ngajak hayat gancang ke atas daramaga sabab apa bahaya matara ngajak bahaya ngajak anaknya malah ngabangkang apa ngabangkang ngabangkang pasangkal hayam malah langkarakan dansa saja mama papa saya mama papa dan bapaknya layang apa bapaknya layang ke mama karena paha gancangna wawacaan hayam nakaayaan bagja darangsa ngedak katara galaca abadak puas ca abadak hayam tayalahan gancang hayat ka atas ngen ka bawah awak nakasasa bras kapaksa hayam banyak yang palastra aduh gusti ada
hayang kawawaca ulah ieu like, comment, and ceprek. Tak sakieu heula ti Adang Beno official tong hilap like, comment, and subscribe.